Kasih India. Ai chulai ro ye ki MDC ke badan ringkat bat ngi ye ki depor. Bat kham tam ro ye Mrs. Jong Ba Deng ringkat bat ki kun ki ki balawan ban senran lang ye. Bat kene ke pen pau ye ki jing e ki jong ki yang i kum ki pai ba jong so yo. Yang nam keren jirong, yang keren tang kindiat ki poin. Bat ngendam keren syuru ye ke ai ke bau nong keren ula depan keren sekmak. Perlu baik ni kuah bandang ipi yang kini kecinti. Ibnong Krishan kita ejong badang samlin. Haus nam arhajar khatpra. Bat ki parok ki bangpat semle Krishan ru. Yai badang samlin hau arhajar khatpra. Ki berawan dan ai ketika man ketika yang hagani kecinti ke peminta. Mengaruh tidak way. Lagi beleh Krishan. Yai badang samlin haus nam arhajar khatpra. Banyak kuat banyak tu ye pi. Iparak jangan barak. Kibadon nak kasayong konsensi. Kibadong kinangkitkan kibadon kurom. Jong keseng kongres hadir kopor. Kipoy kumbak pras pak ngut iay. Ban ay kejing Krishan ye bateng samlin. Hagani kecinti kebaminta. Kita ngasunya utang ye kilidar. Ki sekretari ki presiden bat kinangkitkan. Ngalakeng dengan kemit. Haduk sibaje mi pras pak ngut. Bagai ingat kebangan kuat bandang ipi. Kaya ketau kebelah pelong. Yang ingin ang Krishan kibarata. Jom keseng kongres sa katapor. Banay ketika mon ketika yang badeng samlin. Ketau kakongsan Ngayon iyaw na undang nilam. Uday ubriw. Ubalong dynamic. Uday ubriw umasyur. Uday ubriw ba IT. Medban mensim. Kampam kebangan siyaw Kadai na kebentajong pi Ukup siliang marusem siliang Uduk orang li Jong kesoyong kunsi Habang ngajuy let ringkat Ngayon yang kecingi kejong u Jaya kita kebeduk bat kita gerduk Kata kadai kawai Kebangar pensyok mensim yang Ban Krishan yu badeng samlin Ringkat bat kinong Krishan ba ijong nga Kebaar kebangan ngayon Yaw na emre Uday ubang wanra Ya kita kecing samskim Kebalong transparency Kebangila haban yui Haba shit Haba pao kumne desngi Ketangila haban saki Ya kecing samskim Hangkai po malan umsaw Haba shit sensam ya keskim Ay haduk lai hajar ngut Ki beneficiary Hato kita kamday Kecing sam Kebalong haba shit haba pao Hendrai hadu kini kekinti ngetit Babadeng samlin Ula depan sam ya keskim simet Hadu prahajar ngut Kata kadai kecing terku Pat nampat ju UAE MLA Haji Arpeu Haji Katsan Snem Kibalalit no Panlong pemunenong nikmat Kadau ayubat Nginwad yu Kata kadai kecing keli Yang ibat ikibak persya Yau neu kandidat jongi Sakay pagkada pinamdan Banwad ban keliyo Lada kaday haka skim simet Lada kaday haka sinong kataw Lada kaday haka development Jom ke konsensi barakaway Kung balakren unang kren na masyakmat Kaday kadong jongi sisya Kaday kadong kabadang sadin Kaday kadong kabadang siya iban Hakinong yalam kibaralek no Henry lengbaw nung mikmat jongi Ngayon imentay gijing terku Kung balakren na masyakmat Sanda kita kinong yaram jo kadang. Kau kita ngiwan di kicing yaram. Kita nak kemat. Henry hadin marayo bat. Kikin reasidin. Nganod banong. Baginay kita kiklain latang. Juat labam. Abang pandai kemat. Pandalayo bat umle iyay. Ngangong. Iyo yang kena kesurok. Imat kiyan na sun. Iklam yu imat yang kesurok. Balawara badeng samlin. Nakakadaw, ngangat ko ang atong ipi. Nada, ya kae ka jingdang kam kebangi kong tinang ilam, kebangi pang ilayo, kae pat pinang kino. Sa kae pat pinang kino, nganganut panong, bagini kinong ilam, kibadon na kinikatong jongi, kiday kikuan mentoy simet, kimday kibatray, nakamandaw pat ba, jong kasoyong, pat jong kadong hibarokaway. Nakakadaw, kong kiparlok ba kibadon na kinikapor, Ikaw abanang pagka-party UDP Nada
baik ha yang kecing mojong di UDP hagak tinong way kiong kita ke United Democratic Party hendai kumno pitip hagak tin kasi ada pikirlah kasi yang kecing mojong di UDP kamot ba dan pait ba dan pait ba syu UDP bat yang kita ngenut ban saki dan bagi audio cibangi ngila record yang kecing keren jong way kong berubah bahkan kecingnya lagi babon hadrang maciway lawan ket napok mairang konstituensi kita kedai kecing mujang di UDP baum dan pat basu lelik tam na siya barjong ke konstituensi na kita kadaw nganggak kwa banong ipi wat ng pentame yakin ang Krisyan gidong badeng samlin babinong hangta om dan berisu hendai baro kawai ke konsensi kebangang layat ban ngelawan man kemit man ke step ki parlok na kawai ke parti ki wan ban peniso pat ke parti ke jongi kawai kebangang kuak banong ipi bagi ong hena kita ke parti NDP kadai kita kanong tu pisah kita kadai kijing krendeng jong kini kinong yalam jong di UDP ya ke parti ke jongi hendai nganget kuak banong ipi di MLA hapo juai hapo lengkoi ong kedai kenong penpu penping hendai nga ong ru ba kedai ke parti kenong penbit pendeng yang ipai ba hikwa pio hikwa surap pio hikwa skim simet pio bat mentali ke thong jong ke parti ke jongi terong ban aikam hadu sanlak ngut ya kisamla kibala nang kibala sta kata kedai kenong penbit kenong pendeng Pemilihan pagi orang maka dia kena tuk pisah yang mau dia kena penyok pisah baik tak nak kena tahu kau kipar orang baik kiba John hanya ni kapor pagi juga kamru hana bagi tak parti UDP kena kebahin dia kari berkecak peneri anda ada feedback yang bagi sosial media menin ngiyui syait tengkren bagi mlak banen batburi lada kita ke parti UDP kena kebaik dia karibat kejat peneriu balai kam lecawi kita kesamla na Manipur mana balai indai Dr. Amperin indai nang loita atau indai na ke parti NPP ijat peneriu tang kita ke UDP mangingin mangi kebaik dia kejat peneriu mas sentip dia kecing ejang kesamla ha Manipur li Dr. Amperin lelek ban lecawi te come in nangi na kata daw wat ng pendit yang yupat ba ngisngaw tu kamba nangi wat juang bapiit benri jat benriu tang mapi kiseng riulum na kata daw bat ngiyui ya kinong kren kinikikan basar kibaju kren na ka parti UDP kikitin kiba may kikikren tang nakikitin klem akor sudah hipet yaw tu ukan basa number 2 di ba nakikila nyaw habaw kran na meeting utim na kasi kita ginay kibai kitigat penriw yang ayat tim na kasi kaperkat ba day hangne pangangasaon kiriurang ba jong ti UDP na kapaburom himnang mansneng yagikan basa jong pi pada ketua meeting di bawah tim si wow kandidat urki sahu tu di bawah platform ru kiriu dan buram di bawah nasional di bawah maulai kiriu dan buram jom di UDP yarki sahu tim si bukan besar atau kum kata kedai kami imadu kati na kinong yalam ladang ibaklaban kerannya na yun kijus neng kijus kraw yang i bat na pipat baru ni bapidon yang kedaka akor bat keburam haba pipiwan siya kani meeting na kedaka daw ko kiparok na ngatwa banyan ko yang kecingkran jong way na kinongkran na way lingkot ngatwa ban penisay yay kay ba Carmen ibadon hang ni hapo maulum iong nadu bami bakrang na kred hanay iong bantam lais paabot na kred na nga keling orang ba sinong nga ong itita ladapan karakter sedikit iya na sinong kred tong katapan iba batay start hanay kred entam ke UDP lais paabot pang karakter sedikit na sinong rupat yo lalikam hanabatam lais paabot Selesai kapli. Nai kuat banyak tu yapi
Menta berok si tayo, mangi kinang try, ngiyo isi siya ya kejingkel ko, jong da party ke jongi. Man kesni, man ke janmit, hakani ke jong ke jongi, iwan man penyesok pada party ke jongi. Si Bedro, parlok jonga kila pun mene, kita nak kuai ke grup, kita dan saupusan sanpeu, kin sawan man penyesok pada party ke jongi. Nagkakadaw ng kwa manong kaching yapat jong ke party yupi kam day tangga ke party mening nila yapun bat uwe parlok bayi ik habat nga ubaday na kakur taba utaw lettersyan siya ke party kongres ngong balay pim tersyan ni bapo yung ngayon mangi dagakur ngayaray ban tersyan ni badeng samlen nagkakadaw lada ka UDP lapat haka yeng ro lapat haka yeng jong badeng samlen klemdon kejing pat bat kejing pra kena kadang-kadang haka parti jong ngiru kemdon kejing pat bat kejing pra man kesingi ngiya teli ngiya long kaway ban kersyan ya badeng samlen kena kadang-kadang ko ki parlok baik ki badon na kini kapor ki kwa bandong ya pi haka ni kesingi bat haka ni step wat nam syaya ram bakra hagi waipat ki party kila kuah banile persya ke party ke jongi andai ke ke bangen kuah bandong ipi hakne ke step ban hakne ke janmi ya ke jingkren je kini ke nong yelam UDP hakne ke jong ke jongi ki ong kumlo sengap ha ka total but hang ne boarding ye ke don riu hajar aspak laiter handai ki nong yelam jong ke UDP ki ong hading ye ngiyo pra hajar but menin di ang hanangi teh hading yay ngila yo lupa prahajar bot kan baka bot ke don tang riu hajar aspak lai tau tedai hanne ong kila saya lambat la hau kandidate jong ke UDP haka ba kenjing ken R plus along san dai dak daw ba saya ru prahajar mut wanra na mairang mut wara na maulay mut wara na ngempit ban penmei yang kata kabut prahajar wow ngasel sin akin nong gelam bapli hau nong gelam baru kandidat jong ke UDP tipat ba kina bid menta ya ka henriu hajar ki ong naka prahajar kenapa kata daw kung no kung yakin nong gelam ngin pa ako assembly bisngaw day ngin sngaw day kenapa kata daw ngidang kam hati ni kapor Pakatong ke jongi, magkaray ke jongi jong kasoyong kredsi. Omdon ke jing atatin, baka si Portarik. Paro ngilay banyon bet, haka sembol jong kikot. Pada ke kalay tarik, badeng samlen usolong biang UMA jongi. Pada ke sansnen, MA jongi, unsawara si pun ke jing kerko. Yang ka dong ke jongi, pagkamtam, yang ke konsensi hibarok away. Kenapa daw boki parlok baik ki madon na gini katan ki jongi pati wepat ki parlok ki madon na gini kapo wat nem red sim wat nem gru jingker